Mu gisirikare cy'u Burundi mo haravugwamo umwuka utari mwiza hagati muri izi ngabo ndetse n'umuyobozi w'ikirenga w'izi ngabo Ndayishimiye Evariste. Biravugwa ko ububiko bw'intwaro bwamaze kuba bwimurwa, ese bwimuriwe ko biri kuvugwa ko bwakwe mu murwa mukuru. Ibyo nibyo nje ngo tuganire. Ntago ari byo gusa turi bwaganire umutwe w'abarwanyi ba FDLR nyuma yo kuba warazengereje u Rwanda watangiye kugaba ibitero mu gihugu cya Uganda. Ese ayo makuru niyo ari kuvugwa? Ibyo byose nibyo nkufitiye. Ndi Benga Oziana in the Quick Times News, muhaye ikaze. Ndagira ngo utarakanda subscribe wanze ukande kuri subscribe, nawe udasharinga aya makuru n'ibiganiro tukugezaho komeza usharinga amakuru ubundi tubikuvire imuzi n'imuzingo. Muhaye ikaze. Igisirikare cy'u Burundi cyatangiye kwimura intwaro mu bigo bya gisirikare i Bujumbura kizijyana hakorera batayo ya gatatu mu mujyi wa Gitega, hanini bishingiye ku mwuka mubi uri mu ngabo z'iki gihugu. Hashize iminsi mike Ndayishimiye Evariste, perezida w'iki gihugu, wakoze impinduka mu miyoborere y'ingabo z'u Burundi, aho yakuyeho wari umuvugizi w'ingabo Brigade General Baratuza Gaspard ni wari ushinzwe ibikoresho bya gisirikare Colonel Ernest Musaba amusimbuza Colonel Thierry Kabula. Ubwo intwaro z'u Burundi zo mu kigo cya gisirikare cya Musaga zaturikaga, wari umuvugizi w'ingabo yavuze ko byatewe n'umuriro w'amashanyarazi, ariko nyuma perezida Evariste Ndayishimiye arabivuguruza avuga ko nta mashanyarazi yahabaga. Nyuma y'iminsi ibiri gusa Colonel Kabula ashyizwe muri izi nshingano, Perezida Evariste Ndayishimiye yamutegetse kwimura intwaro z'ingenzi zikava i Bujumbura. Izo zirimo mortier 120 na 82, intwaro nini nka BM-21 rocket launchers n'ibindi. Kwa 24 Mata hagaragaye amakamyo ya gisirikare 50 atwaye ibikoresho byavaga mu kigo cya gisirikare cya Muha na Muzinda muri Bujumbura no muri brigade ikoresha intwaro ziremereye ya Mwaro, byose bijyanwa mu kigo gikoreramo batayo ya gatatu y'abakomando ya Gitega. Ni nyuma y'ukwezi ububiko bw'intwaro mu kigo cya gisirikare Bujumbura buturitse bugahitana abantu barenga 13 ndetse ibintu byinshi bikangirika. Ibikorwa byo kwimura intwaro abasesenguzi basanga atari kwimura intwaro kubera impamvu z'umutekano, ahubwo harimo nibazo by'ubwumvikane buke hagati y'ingabo z'iki gihugu. Ibivugwa n'abasesenguzi ahanini bishingiye ku mwuka mubi uri hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi General Prime Niyongabo, n'ibibazo yagiranye n'abayobozi batandukanye. Mu bindi bitera umwuka mubi harimo ibikorwa byo kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntambara ingabo za leta zihanganyemo na AFC M23. Bamwe mu bayobozi b'ingabo mu Burundi bavuga ko iyi ntambara barwana idakwiye, ishingiye kuri politike ibatwara amafaranga n'ubuzima bw'abasirikare, bituma mujinya urushaho kwiyongera. Haravuga ko bamwe mu basirikare badashyigikiye iyi ntambara baragize uruhare mu guteza iturika ry'intwaro muri Camp Base nk'uburyo bwo kwigaragambya. Umujyi wa Bujumbura hanini uhana imbibi na Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse abasirikare bo mu bigo byaho nibo barinda imipaka. Bivuze ko ikibazo cy'abaturukaho aho cyagira ingaruka ku mutekano mu gihugu no mu butumwa bakorera mu karere. Umwe mu basesenguzi yavuze ko kwimura intwaro ziva i Bujumbura zijya i Gitega ari ukuvana intwaro ziremereye mu maboko y'ingabo atizeye. Naho abatuye mu karere ka Kisoro muri Uganda bashinje abarwanya umutwe w'iterabwoba wa FDLR kwambuka umupaka baturutse muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakabashimuta ndetse bakabacucura imitungo yabo. Mu nama y'umutekano yabaye kwa 28 Mata 2026, abatuye mu bice byo ku mupaka birimo Nyabwi, Shenya mupaka na Nkuringo bahamije ko abarwanyi ba FDLR bambuka kenshi kandi ko bakorana na bamwe mu banya Uganda.
nk'uko byatangajwe n'ikinyamakuru Daily Monitor. Umuturage rumaze iminsi Venanti yasobanuye ko mu mpera z'iki cyumweru gishize umuturanyi we witwa Musekura Jackie yashimuswe n'abarwanyi ba FDLR, nyuma bahamagara umuryango we basaba miliyoni 5 z'amashiringi kugira ngo bamurekure. Mu magambo ye yagize ati, twarakatuje twemeranya ku mashiringi miliyoni 5 ubwo twari tugiye kuyabaha. Twakiriye telefone ivuga ko abaturanyi bamubonye mu ishyamba ryo hafi y'umupaka wacu na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twihutiyeyo dusanga azirikishije igitambaro ku maguru, amaboko azirikiye inyuma, umunwa wari upfukishijwe ishati ye, amaguru n'amaboko yakomeretse. Twahise tumujyana ku bitaro. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abacuruzi muri santere y'ubucuruzi ya Mupaka, Manirumva Valence, yatangaje ko abarwanyi ba FDLR bateye urugo rwe mu rukerera rwa tariki ya 30 Werurwe, yihisha munsi y'igitanda tabaza inzego z'umutekano. Mu magambo ye Manirumva yagize ati, nari ndyamye numva ibirenge mu rugo, hari hafi saa 9 z'urukerera, batangiye gukingura urugi ku ngufu. Ubwo nahengerezaga mu idirishya mbona bafite intwaro, byihuse nahise nihisha munsi y'igitanda, magarara biso nandikira ubutumwa umuyobozi wa polisi ishinzwe kurinda umupaka. Ubwo bumvaga mpamagara barirutse. Ubwo abashinzwe umutekano bahageraga bahasanze magazini bataye. Uwimana James ucururiza muri Mupaka yatangaje ko yatewe n'abitwaje intwaro, akeka ko ari aba FDLR. Mu ijoro ryo kuwa 23 Mata yavuze ko bari bashyize bariyeri hafi ya centre y'ubucuruzi ya Kamugemanyi. Ubwo yagaragaragaho ari kuri moto, bamukubita imbunda mu kwiruka ata miliyoni 1.5 y'amashiringi yari afite. Magambo ye Uwimana James yagize ati, nashoboye gucika ariko bantwariye amafaranga. Abaturage babonye moto yanjye mu gitondo cy'umunsi wakurikiyeho. Umuyobozi wa santere ya Mupaka Ndekezi Emmanuel yatangaje ko abarwanyi bagaba ibitero cyane cyane ku bacuruzi, kandi ko bamwe mu baturage bazi n'abakorana nabo, ariko ko bagira ubwoba bwo kubatangaho amakuru. Umuyobozi wa batayo ya 35 y'ingabo za Uganda zikorera muri Kisoro, Retired Colonel Steven Sabiti, yatangaje ko amarondo yakajijwe mu bice byegereye umupaka w'iki gihugu na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Asaba abaturage gukorana n'inzego z'umutekano kugira ngo zikemure iki kibazo. Retired Colonel mu magambo ye yagize ati, UPDF niyigeze ibura abasirikare. Abasirikare babiri ba UPDF bafite ubushobozi bwo gusenya ikigo cyose kizinyeshyamba. Niba winjiye mu gihugu cyacu ufite intwaro, uhita uhinduka umwanzi tukaguhiga. Icyo tubasaba ni amakuru, ibikorwa byatangiye. Umunyamakuru Inyashias Bahizi utuye muri Kisoro yatangaje ko iki kibazo kimaze igihe kandi ko cyakomye mu nkokora ubucuruzi n'ishoramari. Abaturage benshi bafashe icyemezo cyo guhagarika ibikorwa byabo saa 9 z'umugoroba. Iyi ni The Quick Times News, njye ndi Benga Oziana. Ndagushimiye cyane kuba ukomeze kubana natwe. Utarakanda subscribe kanda subscribe kugira ngo tujye dukomeza kubana. Mahoro n'imigisha Nyagasani atanga bikomeze bibane namwe. Gahunda za The Quick Times News zikomeze zibanogere.